buryo bwagutse bavuga ko guverinoma RDC n'u Rwanda zagaragaje ko zishyigikiye aka gahenge k'ibyumweru bibiri kugira ngo ububabare bw'abanyekongo bari mu kaga bworohe hanashyirweho uburyo bwo guhagarika byagutse umwuka mubi mu burasirazuba bwa RDC. Aka gahenge katangajwe nyuma yaho M23 ifashe agace ka Kanyabayonga muri teritwari ya Lubero kiyongera ku tundi twinshi yafashe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Subwa mbere impande zombi zikemereye Amerika kuko no mu mpera z'umwaka wa 2023 byarabaye ariko ni kubahirijwe. Tukiri kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Jeune Afrique BC Afrique banditse ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare 25 bakatiwe urwo gupfa bazira guhunga umwanzi. Abasirikare 25 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinjwaga guhunga umwanzi mu gihe bari bahanganye n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bakatiwe urwo gupfa. Urwo rubanza rero rwabaye kuwa gatatu rwari tariki ya 3 Nyakanga uyu mwaka rubera mu rukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Rwaregwagamo abantu 31 barimo abasirikare 27 ndetse n'abagore 4 na bamwe muri bo. Aba basirikare rero bashinjwaga ibyaha birimo guhunga umwanzi, guta intwaro z'intambara, kurenga ku mategeko ndetse n'ubujura, nkuko Jire Muweko umunyamategeko wunganiraga umwe muri bo yabibwiye ikinyamakuru AFP. Muweko yakomeje avuga ko nyuma y'urubanza mu mizi abasirikare 25 barimo babiri bafite ipeti rya kapiteni bakatiwe urwo gupfa. Uyu munyamategeko yavuze ko bagiye guhita bajurira icyo cyemezo. Yanavuze ko abagore 4 baregwaga muri uru rubanza bo bagizwe abere nyuma yuko babuze ibimenyetso babashinja. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize M23 yafashe uduce tumwe na tumwe harimo na Kanyabayonga ifatwa nk'icyambu kigeza mu duce dukomeye tw'ubucuruzi twa Butembo na Beni. Naho muri Kenya Perezida Ruto yakuyeho amafaranga leta yageneraga umugore we. Ibi byanditswe mu kinyamakuru Chip Report ndetse na Daily Nation. BBC Afrique abanditse ko Perezida wa Kenya Dr Samoei Ruto yatangaje ko yakuye amafaranga yagenerwaga umugore w'umukuru w'igihugu wa Vice President n'uwa Minisitiri w'Intebe mu rwego rwo kugabanyiriza igihugu umutwaro w'amadeni ava mu mahanga. Iki cyemezo yagitangaje nyuma yaho yanze gusinya itegeko rigena ingingo y'imari ya leta ya 2024-2025 ryari ryitezweho kuzamura umusoro ukiyongeraho miliyari 2 zirenga z'amadolari y'Amerika buri mwaka. Perezida Ruto yasobanuye ko kudasinya kuri iri tegeko bizatuma igihugu gikomeza gukenera amadeni kugira ngo cyifashishe mu kuzuriza amafaranga yateganijwe mu ngengo y'imari. Mu rwego rwo gukuraho rero iki cyuho, Perezida Ruto yatangaje ko yagabanyije miliyari hafi 177 z'amashiringi ya Kenya mu ngengo y'imari 2024-2025. Yasobanuye kandi ko Kenya izakenera irindi deni rya miliyari 69 z'amashiringi ya Kenya. Perezida Ruto yafashe icyemezo cyo gusesa ibigo 27 bifite inshingano zidahoraho, gukuriraho inzego za leta ingengo y'imari y'ibanga zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu, kugabanya umubare w'abajyanama ku gipimo cya 50%. Amafaranga yari yagenewe kuvugurura inyubako za leta yagabanyijwe ku gipimo cya 50%. Kugura imodoka nshya za leta bisubikwa umwaka keretse izi nzego z'umutekano. Imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru iba 60 kandi Ruto yategetse ko idashobora kurenga. Uyu mukuru w'igihugu yaciye ingendo zitari ngombwa ku bayobozi bose bo muri Kenya, asesa icyemezo cyo gushyiraho abanyamabanga bakuru ba leta 50 yari yaragennye mu mwaka ushize. Haitiho dutsiko tw'amabandi twemeje kubiza icyuya polisi ya Kenya yagiye guhangana natwo. Umuyobozi w'agatsiko k'amabandi muri Haiti Jimmy Sherizey uzwi ku izina rya Babeki yasohoye amashusho ashishikariza bagenzi be kurasa abapolisi ba Kenya boherejwe muri icyo gihugu mu butumwa bw'amahoro nyuma yuko asabye ibiganiro n'ibyemerwe. Namashusho yagiye hanze tariki 23 Kamena uyu mwaka aho Babeki yavuze ko abapolisi b'abanyakenya bagiye ku buryo bunyuranyije n'amategeko, maze avuga ko yiteguye gupfira ukwibohora kw'igihugu cye. Ati ntabwo nita ku bwoko bwabo yaba abazungu cyangwa abirabura, niba atari abanyahayiti kandi bari ku butaka bwa Haiti bahageze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yakomeje asobanura amagambo yaherutse kuvuga asaba ibiganiro by'amahoro nyuma yuko abashinzwe kubungabunga umutekano bageze muri Haiti. Mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera, Babeki yahakanye ibirego aregwa byo gusubira mu mirwano. Yavuze ko abantu benshi batekereza ko ahangayitse kandi ko ari gusaba imbabazi, ariko nk'umuyobozi w'igisirikare ngo agomba gusaba ibiganiro ku mpande zombi. Biteganyijwe ko Kenya izohereza
kuzohereza abapolisi 1000 mu butumwa bw'amahoro muri Haiti, aho kuri ubu hari icyiciro cya mbere cyamaze kugerayo. Ibinyamakuru bitandukanye nka Reuters, Al Jazeera byanditse ko Minisitiri w'Intebe wa Hongria usanzwe ari inshuti ya Putin yasuye Ukraine. Minisitiri w'Intebe wa Hongria usanzwe ari inshuti ya Vladimir Putin w'Uburusiya ari mu ruzinduko rwe rwa mbere muri Ukraine kuva intambara yishyamiranyije n'Uburusiya yatangiye muri Gashyantare umwaka wa 2022. Abinyujije ku rubuga X, umuvugizi wa leta ya Hongria Zoltan Kovacs yatangaje ko Orbán yageze Kiev mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri kugira ngo aganire na Perezida Volodymyr Zelensky mu nzira z'amahoro. Orbán wakunze kwitwa umunyagitugu kandi ufitanye umubano wihariye na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, kenshi yashatse ko hagabanywa gahunda z'ubumwe bw'Uburayi zo gutanga inkunga y'igisirikare n'imari muri Kiev muri iyi ntambara. Mu bindi biganiro bya diplomasi by'Uburayi biteganijwe harimo y'ubure imyaka 75 y'ubumwe izabiri Washington hagati ya 9 na 11 Nyakanga uyu mwaka, aho biteganijwe ko izibanda ku ngamba z'igihe kirekire zo gushyigikira Ukraine no kureba ibijyanye no kuyinjiza muri NATO. Hari n'itsinda rya politiki y'Uburayi rigizwe n'ibihugu 47 harimo Hongria na Ukraine rizaganira ku ngamba z'uyu mugabane ku wa 18 Nyakanga mu Bwongereza. Mu Buhinde ho abantu 116 biganjemo abagore n'abana baguye mu muvundo mu rusengero. Inkuru ya France Info ivuga ko abantu 116 biganjemo abagore n'abana basize ubuzima mu byigano watoye no kurwanira gukora ku birenge bya Bihole Baba Witimana ubwo bari bagiye ku masengesho tariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka. N'amasengesho yagombaga kwitabirwa n'abantu 80,000 birangira yitabiriwe n'abagera ku 250. Polisi ikaba ishinja abateguye iki gikorwa kutubahiriza amabwiriza yari yarashyizweho. Abateguye iki gikorwa bananiwe gutabara abakomeretse, ahubwo bagerageza guhisha ibyabaye, bahisha imyambaro n'inkweto z'abahitanywe n'iyo manuka. Abakomeretse babonetse ni 78 bari kwitabwaho mu bitaro biri hafi muri ako gace. Abapolisi barimo gukora iperereza ku bateguye iki gikorwa bashinzwe ubwicanyi, bavuga ko batubahirije ibisabwa. Bohe Baba ari gushakishwa n'inzego z'umutekano. Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yihanganisha imiryango yabuze ababo kandi yizeza ko ibikorwa byo gutabara no kurokora bikomeje. Impanuka ziterwa no kwitabira ibikorwa by'amasengesho ni zimwe mu zihitana abantu benshi mu Buhinde, igaragaza ibibazo by'ubugenzuzi bw'imbaga nyamwinshi n'umutekano bikorwa binini muri iki gihugu. Inkuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye nuko Perezida Biden yanze kurekura ubuyobozi. Iyi nkuru ya Al Jazeera ivuga ko nyuma yaho abimbere mu ishyaka ry'abademokrate basabye Perezida Joe Biden ko yajya ku ruhande akareka gukomeza ibikorwa byo kwiyamamariza kongera kuyobora Amerika nyuma yo kutitwara neza mu kiganiro mpaka aherutse guhuriramo na Donald Trump. Gusa nubwo yashyizweho icyo gitutu, Biden we yashimangiye ko atazava mu rugendo rwo kongera kwiyamamariza uko byagenda kose kuyobora Amerika. Nibyo yatangarije mu ihuriro ry'abayobora ibikorwa byo kwiyamamaza by'iri shyaka yahuye nabo nyuma yo gusangira na Vice Perezida Kamala Harris. Bivuga ko ari we wahita umusimbura mu guhagararira ishyaka ubwo yaba arekuye. Biden ati, ninjye watoranijwe ngo mpagararire ishyaka ry'abademokrate, nta numwe ushobora kunkuraho, sinshobora kugenda. Nubwo igitutu gikomeje, White House yahakanye